tonga koku loko. Kia tao! Kia maui! Kia hiku leo! Pupua pia kugeni oku. Fabia Maiklaton eva e. Kere aia na ifi. I kutulu mafua o loto tatau. Koe tokai maananga ia kia te koe pe moau. Whakatapu ki e whakaafe whakalangilangi. Tāhine tale kita o ko miti hei la la. Eiki Frederica Lupe o Luiva whatawhehi o la paha tuita. Whakapaapa makehe ki e kau whakamau o e kātoanga. Whakatapu atu ki haapoto he whaivalea, o haapulake he whaivahaka. Kai tuku pē mua ke o whawha e ngāhi vai haka, i he talongofua kakato ke tala ai whakamaka. Koe whakawhotunga o Miss Apraxis Tonga ki e pōni, o kukonga e ua. Uluaki, ka hono pulu me i tua tatau, ke ne whakaha ai nima mea a whawhine tonga. I hono ngauhi, whirioi, me whakapiliti fōtunga o ha I aki e wheta aki, me whakamau aki ai kawha pulu ma kawha uri. Pitoi aki e tofe, me whakamofisi aki e poeki ai o seni. Konga hono ua, ko hono kake I. Koe au kakala, me he kolo kakala. Ke whena pasi mo e taanga, koe upe o mano mataongo, o kui tui whio ai e ngahi kakala hingoa o loto la paha. Koe helo o pilo levu, whaka otosia, whaka matamoana, nosi palataha. Teki, whaka otosia, pitoi hei lala mo e langa kari. Pule oto, mo hono kahoa, koe vee hei lala. Kono noo, koe whakaotusia fungani aki e langa kari, vesa nima mo e vae, koe maile lau momo fungani aki e whakaotusia. Ko hoku tonga, e ku ngawe aki ai kakala tu ufonua. Langi tau olunga, ma I moa ai la a ku ngofonua koe upe o mano mataongo. Kau tā mea, kalapu wha o ne lua, me la paha, puna ke, maata turi he matoto. Tua ofa atu, kuau akosita, whaalangi, ofa ki wawa o Gujambel, Miss Apraxis Tonga 2024, contestant number 12. Kula
Ladies and gentlemen, let's give it up tonight for contestant number 12, Miss Apraxis Tonga, Miss Akosita Fa'alangi Ofa Kivava'u Gutenbale.